Obabi or even though we are or Bema or person on the but the line and the levels and the idea or like a fetching a crana, be or did you want the idea? Say, or Hannah say, or the boyfriend on the bed and said to Sanini Nabese. And that one more this year, and then on my one, Major was so when they get for no cry to them cry. Still, a show about for do oh, Mrs. Tanamica. Or no man is I pass and Mrs. and you don't know, all months, mother just say, oh boy. Obabi or what? Obey and near ma, maybe upon all right. But said they be a wound. And I will not for a woman near Coson or more money. And yet, that was a status on obey to me restricted or more to me. And the Obama the obey ya, obey my water honor as a John Muda. No, it's your friend in the bomb for my men on the casa. Okay. Then tell the medium, and then the one But hey, your bosom and my boyfriend. Because no one enough running the one that I'm the same now, also Gina Baby. I'm so happy, I can't mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by these eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by these eyes. For any mobibia akwaba biem ede mobade na yas adult shoes so ebusia make I was happy now do afidi na to yes what TV so and I will go so ahwe e wo YouTube subscribe share like and comment for my heart ne ne die ampaya ibidwa ne sa adenti ne ato me bo ase akonhire na se akwakofa kwame ye boa Italian Bruni Israel Italy for ya check kwame ye boa boso iso e Ghana Bruni Kumawood ene Hollywood for Bruni ba akope ene no ye bebo samso ene ye be cancer ene ye be pensen mu na ye bisa se eye no kure se ema ene mema hwan nom ene ya omotai e de omo fiancé anaso omo partners eta etete eye ma anasa ye mema enti na mesaka kwame ye wo wa mesaka le di mo eso a etimi twa me ho abasisi aba ene no more levels e ba sisi a in your video for him mama kwa ba biem ede mo bade na yasa dot shoes so na me kayo say aha eye na yasa one TV so and we dey so a we share let's subscribe and share and like it and comment yensa aka kwame ye boa wa ha aka Bruni one Bruni kuma Bruni Ghana Bruni ewiase na Bruni papa wo katria emutie and yesaka lady more oba na mo fe no ni mo de na one said anything no and let ye kwa kubisa kwame ye boa and lady more say e ma ni mema hwan nom and ya wo mota e de omo partners and also wo mpnafo wo kun no etete eye ma ana say ye mema na diensi e na esa wo di ukun etete ana wo fiancé tete ana wo bia wo bo wo ka wo de tete e de ntia e na ye kwa kudi nkomo ye be chrechiu na wa wo hwe me o ja comments Yes, come. Kwame ye boa. Yes. Kwame ye boa. Yes. Ghana Bruni. Yes, one. Na what's you? Udi agro obe pube. Obe tira be na siamo. Me mo akwa ba do ba be show you so. You so. Bibia yo ko de. Boko. Why sex you? Now say o ba na mani rere o. Isro wi a me de ko kwa ko ke mo. So, we pick his dead Rudy. And a lady more. Obano more fair. Or when Nimunya. Mirafo. And Wakwaba. And the baby shoes. And a baby say, a man in Mema. One and a tidy at started a pa. One on a tidy or moon. A man a tidy or moon see.
and I said, Mamma, it's hardy. Omo yere no and girls esi na dienti e na ese wotimi de ofiansi etete esi dienti a eba so na ya se that's na me sanso chia eti fu na ya hwefo okay e ba na tita dia mbema ni dikan are you serious dienti mbema na ye first okay ni na ye diamanti okay mbema koye nkrofo bi a I say okra 100 million if you ever say 100 billions in pool, still the ones to be tough for more better. Okay. Sana mbema ti o mani so no mo. Okay. Say then there, na ije kwa washe ne kwa ko do si o me brary. O me brary na make na smash. Wo gina wo pa na o di number. Ti mbema de o mani so ade o mo. Okay, na so say dienti e na mbema etade mu e ma etete. Me dia me nka say bia e yesuba na e bi. E ye mbema su ene o mo ban. Eti se mbema baako bi pe eno kra enye easy say like ubenya sa mbema say 100% 99% sa no moti eti se baako bi pe ni na say yakono bonu o say den yo mbema nka so mani so no he o pa ne yire mo nya feseden ne girlfriend mo nya feseden still obesinichi enti no sa no moti enti no mbema mbo mo disie die ende number 1 ne yire wa hye wo kawa ne girlfriend no kra ti dem kra still o show oba for do oh my sister na meka olu ama dey sign pass my sister nti wo jo nu jina okeke o months na ze je say o boa o wa che say me anku bi kra okay kwani e boa ususu say dienti e na ho me ma no tade ma mo yere mo na mo girlfriends mo tade o mo si e wo ma free se be ma yes adie na che se bia wo nye na adwen se o me ba no betana me nkasa de me hu se be ma wa ware no o de negere etetada ati se dia jama won trim eni ezadia de obeye no be ma be ma one oba tie no o ware no brand ba za mfa ho me ankasa no me ne ma bebria na nteba bi wo like ebinu mo ho a me ya ma dwen se me pese me ne oba ye betana no me tumi de ne status me tumi de ne ma bebre like social media so na menye sa show no because ma who say sa dey no plan for dangerous okay o dey ya like obi wo ma amoya na sa na manti o mbe ya ma o relationship program pass okay and the say Facebook and Instagram dey me family relationship me personal stuff me fan to so but me tumi dey status wo WhatsApp any about no for mo ni me ni o be hu say me ne girlfriend no ba we ne o yeah enye bonen so okay but me mom dey ma hu say mana pesa dey no say le dimok be ka say me ma na edwamenti na o mo ya mano bebre na enye edwamenti ya but mano ya o mo fo mo adwen se dienti ya o mo fo mo adwen tire say say oba bi wo ho even though we are o be ma wo person na net na no but ne line ne levels ne ade no a e bia o like fetch ne kakra na e bia o didi ho ne ade no say o hwana say o de boyfriend no be ne status ani ni na be say enti me crampo me girlfriend ma ko coin e was high issue okay me de ne ye me status but on your phone yeda oh no on fa me ye okay on fa me ye let alone so de be me dp and maso tu su se dienti na wotimi de ne ye wo status dp na no de what they want to say excuse na o de man say ne celebrity ntiti o de me ya man fo be kan sem ne ade no say nti na me say me nso me mfanye me social media no okay say be ya man fo make comments bia send fata na omo am fe chidi anko so no because me ma hu bi da okay but my personal WhatsApp I don't know me mfanye na wo die no so say am pass why you have say wona me better na why not I don't know mfanye say wo personal WhatsApp no say odi ya it me ko social media oh to me ko social media sa this is one hour ago say WhatsApp no enwa ni social media no because Facebook, YouTube, Instagram, no. Twitter, the same as social media. WhatsApp no restricted.
Okay. One for business partners na de no omo a unimo omo contact omo so obodi no Yeah. Enye o Facebook friends ni na no be o contact. Okay. And the WhatsApp no e more personal. Okay. It just say a man na wo motade mu emmema no etete no. E dia poti nti e na mo yesa. Omo adwen no omo fa. Omo adwen no fa. Okay, Lady Mo. Who said the Kwame e boy ken wona me ya adwene. Menene nya. E dia ntina na ne nya adwene. Ntia menene nya ntina yes. Emema no. Ye ma no no ka me say emma de omo boyfriend ya de esi na nya no kweda. Why na wa de pa obeka so de ade pa ni si. Bia na wo be ma no su ni wo ban bia wo yi nedi. Ita na bia girlfriend di wo besi. Okay. But emema no he wo ye good said then. Ita na mka say this de mu ba. What is saying or do besi. Obi won go obetumi di why ni status I say na no okay. And so or yama we say o nkwa and so ba bia ko bisa we go say we nya chance e rafo ni mpa na ba hu say na kwa ye auntie na hu. Oh, maybe I will say excuse. Okay. Inti mema ne de omani so no mo. Mema de na say girlfriend kwa po de ande no ba de nanti. Omojire no manka so omonyu oma obi okọ wa yo sheka wa pa enso edwaman ene omani so no mo ti na na rengo ya shimbuto. Obi okọ so ka kwa sheka sit ni baby. Na wako ko ne ma be wako bo premanya obe fia na watamahye. Obi okọ ni ro tumi fia ka kra we da no aka ye burika. Uba fi sende bibi kura ni nti mema no sa fuban e wo mu papa ti so ka se ma no mu ye sane ma me ne omo nya adwi. Okay. Me ni obi Abusiafo ya sempa ye gusu ye to aso na ye bisa wo se enti na emma etade omo fiansi etete ene atete ene ye kan ho asem enti na emma so omo tade omo yere nam ne omo prafo eta etete waba bi so ho no ma ware pa na so se wabekọ baabi amani kunu ni odo akoja ne die wo de ne betete wo se baabi asemo ene tire di mo se wo no die osusu se eyomsu ene omo ban kwa ne ye bo aso se wo no die osusu se man wo mo de o ma adwene ne nam o ma fa wo mo adwene eti wo a wo hwe me ni bi sa se no kre de kwa ne ye bo a e kan ene ene kre ana se de le di mo e kan ene ene kre ja comment kama a share na kai se eyo yes one TV so ene wo so hwe e wo YouTube mi jina me twa number sisi eba to us. I'm so happy watching my mesmerized by eyes. 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 I'm so happy watching my mesmerized. For your mama kwaba biem edi mo baden na yes adult shoes na me kai say aha na yes one TV so and I will need to swap and to subscribe share like na ja comment for me na no krese emema no omo tade omo yere omo girls omo fiancé omo ma etete na emema ema so no krese omo so de omo boys omo kunu ene sabiu omo twetwe mo twu etimi etete na die nti na ese oba utimi de ukunu ana ofiansi etete die nti na ese be ma so de etete enti eto aso kwa me yebo a usa ye kasa na o ka bibi se because of bia we celebrity ana se mani bi ho no omo chirechire mu se because of say bia we celebrity nti no ese se omo timi protect o wani ade nti wo no WhatsApp nkoa na wotae promote meka sa wo yere ana sa wo fiancé na uzuzu sa sa na mani nyina no social media is the same as social media it is all ka sa wo protect no wo Facebook Instagram YouTube ni ade na sa WhatsApp ene bia I mean opese obi ehun sese ya uzuzu sa no kwa ya tsatete mo enya atete ani was
at times ebi to me trust status like post to me post you Facebook so say your personal life and yet we hear na so kun kwa okay ebia woma and I say achievement bia wenya ne ade no enye compulsory say we dey beto so na enye wo Facebook friends ni nyina na wo papa okay eti me sa de ne de media to me trim na me kra ebia to me da say my first and last my relationship no me no like me say some status for Facebook say engage with okay and the Facebook user na me no wo no me de to so okay and they be say oh congrats and send me say and check na me asem I buy get the blocking Jesus Christ for some time for a couple of months on Kasano maybe sana say alintia okay and the actually na or saba na or like or he block on the free horn yes I can no still maybe sana say didn't no block him so opa yi asem muito nche okay okay maybe so me pese me jini peneti ya kwa no now what about WhatsApp so I'm say more selective now I know grandpa the other side of the coin and say adwumboni nti oba bi wo ho a obeye ne niema ebi ono wo alright but said the be ya hu ana wo na fofo hu ne ekoso no na wo abo amane no ene say wo say status no obetumi a restrict omo obetumi a okay nti oba de obeye ya wo be ma wo te ho no ase John hu da oba so don sa ba wonu ne oye wo chi okay ntu su say man bebre na adwumponi wo mutirim che so omo ye status kura na omutimi eni uti wo be ma no efrim ene wo na fofo nyina efrim ti no de oye wo bi ya no enya de a omo taye ti ne man ye bi omo taye eye ida say adwumponi na say wo a ono wo ho no kompem onye say me say bi apena wo pem oba say bi a onye ndi say sa relationship na betumi a che on believe say on no wet na osa na e bia wona na tena for good no e bia oni sa ji die nti o fa na nye serious ha okay lady mo who su say the okay no kre wona ne ya adwene enye ne nya inti amene ne nya adwene say sa mute ya se mo okay ememo munim sa mute na na okay mbema nso ni inti ya bi omo so mo ye so oni ma akobeka oni mo ya inti na omo so ye kan inti ya bi omo mema no so mo ye pa na say sometimes kwa ya na aya ade bi e ma me ye mesiri kwa na say wo be hwa ade no wo weni ade o wonim se tese wo boy de enso wo be kom no na tese omo kwa ye mo go enti se bisane se onya nke ba ne se no hu se etumi kra mi tu de bi mu sie no ayese enti danya ye na adwen se ma na esa so oni ma me get no problem on kind o ka che me say obi wo ho a o de wo be ne status no ba wo ho na obi na say me na me mo sa ta na woni me contact be pre ano wo na sa na ma meet me na ne ma mo sa ta and I me mute me 5 contacts also ma mute omo for any status so just to be me ma omo he me de chere no na me say mfa no okay me de chere no se dia se wo se e de dem ba ko de me ka hu bi yes wrong me pass na yes ono ka bibi say so o de oba ni to social media oba no enkofo be say relationship ne dende bia wo na waye bibi ene ma oba ni be den oba ni be ni ti wana se bibi ne ti e ma me kasa no bia wo be ma no nam no oba ni nim se be ma me no no ye dwamanfo okay enti an fa bi an fa nko kire na be gu nani mas because emema no bo dwaman yo omu bo dwaman papa enti wo da wa de mo nim se wa de o ye dwaman woni be ma ti no ye dwamanfo nim so ye dwamanfo woni se be ma me ni ti open massive enti obo kwa wo introduce ni kwa to na fa wo ferry so ade ni betia me twa wano sa perception I want ni patino titru mano say celebrity bia ye dwamanfo celebrity bia pa ma me no me ka se celebrity bia pemba basana ma for the play so
you celebrate you, so you celebrate you. And give me one more reason, say me the relationship in a bit from social media because me pass them. Okay, me person or be contact you. Okay. On messenger say, oh, we don't know. Not just for the Okay, that's a we can apply madam me say, me settle down. Not just for one and one no job. Not just a Me nobody this say. Now only how many ladies, more ladies in particular, you like believing in silly stuff. You know, they say, or be can throw cherewa. I know that's a wafa. Because already some perception. Only probably to everyone pay my Obi ba beka trust we huni so na ne da mpa so kra unjindi enti so obi ba beka bia trust ba ne no no be dia onim se nipa na me ne wo ho no ni su ban no enti oni we obi akon beka kra odi we tie enti wo be ma na oni oba ne wo no se onim se onye basabasa na wo pe ma se mo edididi hu abonta there is nowhere oba ne beti bi wa abonta obedi It's more man because maintain so on your back on our back as WhatsApp pay. A WhatsApp was now to be meeting group. As a say 1% in Nipa Bibri, even more about when we were not in a 10 beyond, wouldn't see 1% of 4 Bibri. Oh, celebrities Bibri or more form of your form, more year no more, Emma Montino. I just said, "Be a old baby, on a number more. Assembly nine said, Mom Bearman, so you celebrate, so you celebrate, so you then you. Mom Bearman, more than more girlfriends, is ye. Then won't it may go in my say, me a celebrate and I'm here celebrating. Made me boyfriend for 2 hours, may pass social media now, me viewers on Facebook and Instagram and any hand to be a relationship. Already no money did you what them when I so why do you two say Bema on or Pema on for what? Now many Bema or Honor, many Bema Hon. Now when you say Bema Yam in maybe I may penny because find Bema Yam and Marsem, Bema Chesed, and you will be Bema who said Bema one and a Honor or Yam Marsem Elch. One on Canopy, a dear Emma was on Canopy. Bema was on Canopy. And I may be can. Okay. One who wants a Bema on yet, there may be our own kind of crabby out of BBC. Or if you want to go see the Boca them in cover that. When we saw Nipa, every one no big casa. Send up on who's our back, Wakati, who never said us, you, my name is Babiana, Madame Free. And so, or bow your bar, no one say, I'm saying Yapola. Or bar pan on any cause, you, Madame Free, anyway. Or not be chances to send a crab one country in Tinadana. Yes, I know. How many times now, baby, someone say, only one Casano, Totoro Jumwana Becca. Ho, Totoro and upload to your phone. Oh, you about 1 man, obey and obey one, never much, nobody no cram and or share them in near maybe about whom you know that don't say, David. It's all about that's why yes, but there would be young or you'll be young when we say, you are not near you. But when you began our attention about to say, they are there now, we are say, Miss Media, over to listen. It's a month, Obano, or yes, and not as a month, David. Everyone who crack, Beman, who phone crack up and no every quite better, who will practice will go up and phone it up and will go to any. We put to no better or so, and Madame Fibin or Ham, and then Mini Pebin or Ham, and Monsieur, you may be not dead, then I made my brother, and soon now, it's also said, dear Botsy, ma, a young Yinsia, and Mamma, a the entity. Mediaminka say, and ma, I will soon be into a ma, and Mamma, I don't, because Bama the head. Opa, ye diamonds to man. Opa, say, or none first and be man strike as here, or do better time, or do better take, because in Bama, your musu. It's who said danger. Oh, Mediana, me, I'm saying, the Vincent Bema, a ya bro, and then master, and a young now by Yamani, be a news one. Eh, Opa, ye dang, one were them, your good money, ye dance, or the power, funny, who said, Bema, no, sir, or Pewa, no, Pel. And the uncle wants you. Oh, uncle, you want to say, Menini na be my eh. Or Pel said, guys, I know life from Kwame, your boy. Yes. Maybe so say a deal in Sina and Mamma to do now. A young woman in money, Nama, what's me the money to say? Did you be a man and man more about for fun among friends? What's me take it as a more permanent and Tamako Dick home per se?
Obema obi kura na say dear or ben who say ebia wo fiancé ni anasa wo yiri ni anasa wo ne no enenam e dear potinti na mama yes and nema enu mum de mi nie bi abat se be ma bi tu yes ade na me hwa e nema mi okay ebia sa relationship no ono so ne na kuma enu Tinti one jet to say mo mema sa ya se obi esa obi esa obi no yes sa be ma na ye obi no ye na be ma na ye nti no mo be ma sa de no mo na mo ye oba yes sa no won bi da oh metumi ne nante ye gina ebia me nhia obi a menim no me pese me introduce ne kire no so me girlfriend ni o no no problem gina chiri o gina chiri o na den ono kasa be she gina ho so nim se ma ko friend na we share friend na ne bo nkoma me no ne kasa okay den tell me medie mo mo e be born ba esa ka wo tu gina me chain yo posa me ne boyfriend now no one na from ne me no one na me pese mi gina ho a won so gina baby no friend na wamba o friend say o baby sweetheart bra madam fune becha e no ade na motita no di na nim say e di me friend na sana waba me ne baby na mu ehia na damfo no na damfo na me gina unni mun ko mom bedi say we ko mom bedi okay me no ko mom bedi na ye bi o pa gina say ka try no wa ko gina no ma because wo pese me so watch I had a bonnet. It's a me baby na no we share na damfo me excuse your mama me no kwa ma mobo enti wona me papa mu a wo adwen power relationship na wo be friend oh baby madam fu your friend say oh madam fu me girlfriend your friend say I am so enti no me na wonya adwen ni kra me nim so be ka say wo be twa wo ma be friend no onjina ho mi wo onjina ho na so afa no introduce na ma no from friend bi o to me fetchiri je number ba me hwe me niam so na me ka say mo ene na wo be ma na wo ni sana me ma friend no se brana me chia madam for we mama nsna ka ba se wo shia ne na dan fa no gina why not tell you what person wo kire say na fori bi hu eti de enti a na edru ba bia o ma o girlfriend na tete kakra no ebia na be ma kro na fo kwa gine number na nipa na ana ni chema se kakra be je esombo ma wo no e wo se wo bo mo bai protect okay yes enti se wonim se baby wo ho ana se obi wo ho obetumi ahayen a ebia me get it me say neti a ebe mo wadamfo na fetch da be do girlfriend because na wadamfo no ne kwa na eba oni na di ko mo ama na hu so onipa na odi we onu oni music oni so onipa na odi na chi no enti ene nti wo get wo number ba no pe e na enti na wo de number na mama down so we game boy to oba na odi we chi no won fa ni serious abusia for ahaye de ye pa okay lady mo me pa cho final words a wo ka kire ahwefo mema na wo de wo mma edit ten o yere o mprom fiancé edi o teteno o final words a wo me dia sema me ka kire ahwefo na ne se mema no titro mo ma ware mo sheka wana omo ko muslim queens no mo yere na show mo botom omo njai omo hwe ye papa na oba biara ono boyfriend wo hono o boyfriend wo se na okay oka se ubeshi oba no na obefe wada obetwa no nyo yaza oba bi ono boyfriend nam na okojaw ana waba ni nchen na uyu pa gwegu anu abesisa akọhye dem one ni boyfriend e bi akwa oba ewe mu pese mo na tikaka osio na madam fugo mi ana oha mu hwe mu ye be ma na onye be ma papa mu nja na chidi na kohwifuo azan omuhumba bro 1000 inti mama woni nda o papa na munja sa me pese me din be ko social media no bi eseche ni na e format inti mama na embe ma na mo ring mu hweye na ye hu moto na me thank you and na ma worry na so mo ring no e sansa mo ni so de mu wonti mo ring no mutimi ye hye mo boto mo cars ene montali mo no Manya careful. You got me what? But your final words too. A man, a woman, and woman, nama, more man, and nama. Or motete, or more motete, or final words. The Macatra force a man, a bini mazacha, mema. Eh? Slay queen for your from slay queens in Obia on a boy. Obia on a boy. Now,
omo boys bebre na nim de omo ye onso o ye slay queen o ye slay queen na wo boy o no so e ka sen na se o pese wo bo wa de ho ban a hwe nsu kwan na mum enfere se wo de ne be kire wadamfo na se me menene na ma me enfere sa de no na mo ma na de a mo de bia mo de wan dwen na me no se edia sa dwen na hye mutrim se me ma bia pema ene mo na mo ha mo because enye me ma nyina na pema se de enye e ma nyina na omo ye slay queen fo no enti yen keep balance kakra na se wo ne boy bi wo ho na se wo je relationship ne ditia enfane tete. Okay, thank you very much. We patch on social media handles na mo share ni pamie You Bichia Ashofui na Yas Adult Show. Mo share na mo YouTube na mo subscribe na mo koswa share maye. Ne DH so Bichia Madofu na Mimiano Madofu me ma me begusu afo na also follow me on Facebook Lady Mo Rayo Ejewa Lady Mo Instagram Lady Mo A01 Edamasi bebre. Yo, menso mi chia guys it multimedia for omo oboase. Na KY Films and Photography omo okaso ha. Na se opese odi mechi nso a Facebook na Instagram na YouTube ni na kwa no yeboa obroni one na edu. Abusiafo aha mbre ne ebe makwan na yedi dwumedia ede bre mo no yedi esi. Osha mikunu na nasafo kantanka ewo che meni Hamburg mi cha Germany fo nyina. Ede abrochire fo nyina ewiase afa na enyo bibia wo hwe mi enchia kese enko emfa emamo yankopon edisha mi kwa busuafo ede mebusuafo nyina chia me edita nso akosi na me onsha enchia kese emfa ma Dr. Isaac Wusubempa afi enchia kese bi enkoma Reverend Obofo ene ne yere Queen Ciara APC Ajiwonsim Bichia Obibia ni edwumako ni nyina enchia kese biem enkoma Prophet Pega Tamaklu esanse mi show no ye fire wosunti no dane ye chia breaking yoke asafuma eni asori pedifo ni nyina ye fire 3 times na yas one movie production awomode then I asked adult show edeba nyankopon inshira womunna honorable Kennedy Japan honorable ibia obia nyame onshira aka akompreko ene netu dwumako na nyame onshira bibia na mo pese wadwe mu bie wano etiti seme na yasedia koso aso obenom special ice drink ene the juice ni nyina onim special ice dia in fact Dr. Ose Kwame despite papa no Waboye papa nyamisha wati nyamisha opa so onom special ice awadwe mu bie special drinks ni nyina bi titiru ye wonya sore throat woya yese sore throat no awo minimum woya nya sore throat no eno an say obenom special ginger na so person wonya appetite so dia special malt ba ko be ekroje hwehwe special juice ni baby nano onya kopon onsha ichia Mrs. Vera ichocho mutu nyamisha any Esther Patrick nyakopon nsha afi fire nyamisha fire baby awubia nisha na yes one TV and it was YouTube subscribe to our comment nyamisha mo makra mo da sande ebebre mo levels I'm so happy, I can't mesmerized by eyes. I'm so happy, I can't